إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتاخون ميريغا علول من نايكيغا ميوا حديثكي أبو هريرة رضي الله عنه رواك ربا فو حديثه إمام بخاري أجي مسلم إدبيك لنجا صحيحوغا كنا فو حديثه. من حديث كمنني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. رواه البخاري ومسلم. هذا إمام بخاري هذا مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه كبان برواك ربا حديث كمنني أبو هريرة رضي الله عنه دال وني: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل. تمام ما النبي صلى الله عليه وسلم قاريه تبونيكو إكالفان قاريه وداعن نبيه بيفله إكالفان قاريه بيفله وداعن نبيكم جواهك أبو هريرة رضي الله عنه بدال وني. فقال: يا رسول الله هلكت. إبيك لك دين نبيه الله كرسوله تمن هلاك وجه. قال: ما أهلكك؟ عندما النبي صلى الله عليه وسلم سؤال كربني تفصيل هو دم متكا كونك من هي تبا هلاك كوري كين بيجين هي تيغوتا تي بدالوني. قال: هندو إبيك لك دنوني وقعت على امرأتي وأنا صائم. تمنى رودين هن نيكو تمنى بميها إكيغا جماع وجيمه إدان كفيمه رودين هن نيكو. وفي رواية هي رواية كمينني أصبت أهلي في رمضان. رمضان ما هو دوارك وقتك تمنى أنهن الناكيغا جماع وجيمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرواني: هل تجد رقبة تعتقها؟ معنى كي تبايا وهي ألاكو مينيمم كروم. معنى كي ألاكو مينيمم كروم كي كولدانا كان تبايا وهي ألاكو إبهور هي مينيمم كروه فدا أله نوتا එකමුගේ මාලී ගොතුන් ෆුදුන් තෙරිකන් එබහුරි හෙయ్యే. قال: لا. එන මිදන්නනේ නූනේ නැතේ එකමුගේ කුල දානකමෙන් නැතේ. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ عندما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرواني تبايا جهي جن دمس دو روده في دانه هي. قال: لا. එන මිදන්නනේ නූනක. قال: عندما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرواني: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فاستوس مسكيننا خان ديدان هي نوت إكم كردان كان تباجا بهور هي. قال: لا. أنا مدنا من نونه. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعنق فيه تمر. دم النبي صلى الله عليه وسلم يا مجديه قال إتشكي بدال نوه إكال فان إشين دبلاجين إن وني එහෙදු මේ රාවි මේ විදාල් වනේ අබූ හුරෛරා රදියල්ලාහු අන්හු විදාල් වනේ එහෙන් තිබ්බණිකෝ මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහා ගෙනවිජ්ජේ කදුරුතකේ එකලක ෆාන ගාරිහා ගෙනවිජ්ජේ එහෙන් දෙකේ ෆාන සුවාල් කරන අයින සායිල් කොබහිය එක්ක සුවාල් කුරිමීහා දෙම්මේ තිමන්න හලාක් වෙජ්ජේ මේ කියාව සුවාල් කුරිමීහා කොබහිය මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ සුවාල් කරවනේ එහෙන් දෙන මෙදෙන قال انا මිහිරිය තිමන්න قال خذ هذا فتصدق به.
ehde man nabiy sallallahu alaihi wasallam mi kadurta devuma fo mi hadis kurawani mi chifan gos fastos miskinunna bawara sadaga ekwarashe fastos miskinunna kan deshe فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله هندو بيكلك مدن من الله رسولا تمنى يفور فقير ميها كان هي مي صدقة كرم في فيديك مبناني فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي الله غندي بنمي تمنى من يفور فقير جي مدينة جنوي مدينة إم فقير منك تمنى مني الله غندي هو مكربني اهد ما النبي صلى الله عليه وسلم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما النبي صلى الله عليه وسلم هيني ورنا كربني حتى بدت أنيابه يكلك فانو كي فيرا دبلو فين الجومدان فيرا دبلو تفين الجومدان يكلك فانو هيني ورنا كربني ثم قال يفك فان حديث كربني أطعمه أهلك تباغي أهل ورنا مين كان ديشه ما نك تباغي أمدرنا مين كان ديشه هذا إمام بخاري هذا مسلم رواه كربا فو حديثه هذا مي حديث كم ينني بودو فاف أي كوري بيجين أي هذا مي قلت نيجي ما النبي صلى الله عليه وسلم جه أريها هذا أقول من إسوي هيك جه كوري جدي حديث سوغا أقول من نيجي ديي مي هكو هندان نتيجين نوتا إينا نيجوم جه سببون إينا رودين هوتا هندان نتيجين كابوي هداف كم غاوانا ما إكم جه سببون إينا رود نوجيلين كان أديكيت إينا هندان نتي هوتا إينا جماع وجه كم غاوا وينا بس هندان نتي هوتا إيكوت أمي فين كم غقولون هنجي كم غاوانا إكم بس رودين أشارو نكوران كان أقول من إسودي حديث أقول من نيجي هنا بس مي حديث كم ينني مي هكو كندي ليكين إينه إنجي مي حرام كمكان إين هم قصدا إكيغا حرام كمكان إنجي هوري مينا مكمن أراغتي إينه إنسانونගේ طبيعتක فطرتක الله تعالى ලබ්වාෆාවා غريزة جنسية غريزة كي ඒ غريزة سببون مينا ميكمن أراغتي إينه أمبي ميها إكيغا إدان كوروني رود مهوගේ වගුතෙක්ගා එකම් කුරවුම ෆෝ මීනා එකම කම් බොඩුවේ හදම් වී ගොතේ නේගෙගෙන් මි අන්නනි විහාවේ සවහක මෑ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අරිහා හදම් වී ගොතේ හොදු මට්ටක ඔළුම් ෆිලෝ මට්ටක එහෙද මෑ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එනෙන් ඉර්ෂාද් දෙවනි එහෙද ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හු කේබන් රිවාවේ ගම්බා මේ හදීස් ගේ රිවායත් ගේ මියන්නනි මෑ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලෙක ෆානුගේ සහාබින්න එකේගා එකලෙක ෆානුගේ මිස්කි කොළුගා වණිකෝ මි බේකලක වඩාගෙන් මි සුවාලත කරවණි එහිදු මෑ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මිගොත ජවාබු දෙව්වි එන කන්තත කුරුම් මිගොතක ජවාබු දෙව්වි අලකු මිනිවන් කුරාන කමුගේ කුලදාන කමේ ඒනගේ අතුගා නෙතුමුන් අදි ජෙහිජෙහිගෙන් දෙමස්තෝ රෝද නුහිපේ තීවේ අදි එෆෝගා ෆස්තෝස් මිස්කීනුන්න කාන්දිනුගේ කුලදාන කන් ඒනතුගා නෙතීමා nu debe tiwe man nabi sallallahu alaihi wasallam adu korevi miskeduga ehen innanika himare gwenga mi haku rasul sallallahu alaihi wasallam me devani kadurtake devum man nabi sallallahu alaihi wasallam hadis koravani mi sadaga kurashe efahu ename midannawani timanne emme faqir mi haki madina gawa em man nabi sallallahu alaihi wasallam hadis korna faqulu tebe mi tikashe hen riwayatega bennani adehme ma nabiy sallallahu alaihi wasallam gariyan ena wadagen nevi hadane gotin negi e faafain tauba umattaka ehdu ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ena ya muamala ko ena hinhama jassab ena hadam wiege egare faano kiya devve adi me hadis ke me annani furdama ena asen bunani halaktu timan halaku wejje ehn riwayat ke me annani ena bunikama timan ihtaraq timan ada huli wejje manike narakage alifaanu timan ada fiye ene kurawunu kantattawge nubakan ene ihsas kurewmun ene egoten mi ene mi bunewune ene kurawunu nubakan tattaw bodu komun ene ya egota mi bunewune em ei haram kamekkan engi hure hadan hutta gastuga ekamek kofkam gawanama e kafara ada koranje ene misalaka mus alang islam vi mi yako ene ramadan bahuga mi jima we ene angenonna jima we එහෙන් වෙජ්ජ කම ඒන කන්නේගේ හරාම් කමෙක්කන් ඒක සවබුන් ඒ හරාම් කමෙක්කන් ඒනේ ෆුර්තම නුස් එංගේ ඒ අලං ඉස්ලාම් වෙමී එහෙන් වෙජ්ජ කම ගාවාන මේ ඉල්මෙරින් ඒනේ උසුර් දෙවවා ඒනගේ රෝජ සහවානකන් එබේගලුන් විදාල්වනි ඒ අල්ලාහ් තාලා කියලා කුර්ආනගේ වහී කරවනි මුමිනුන්ගේ දුආතවගේ තෙරේගා ගෙන්නවා දුආය අල්ලාහ් තාලා වහී කලුන් රබ්බනා ලා තුආඛිද්නා ඉන් නසීනා අව අඛ්තානා
mu'minu mi du'a korne alamange ver raskala go alamenna handan netijje kamuga wana nuwata qasten neti alamenna kushe vevijje kamuga wanama alamenna ekamuge sababu uquba nu divvandiya imam muslim riwa koraba hadith abdullah ibn abbas radiyallahu anhu kebe annani ma allah taala wahi korave kama qad fa'alti mangela ikantatta egotan nimmewa devva fikama ade hame gota ehen riwayatege menane ehen hadith basfalage menane ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith korwan inna allah tajawaza an ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu alayhi allah taala timan kale gfanuge ummati ke ben fafa fussafa wani eba me hunna nege kureve kantattaka handan netigen kureve kantattaka gadakamu kureve kantatta ehem wima handan netigen kureve kantattaka gadakamu kureve kantattaka nege kureve kantatta miwani mi ummati ke kiban ufulligen Allah Ta'ala ge rahmatige sababun ad hame go talagulun mi fenigen deni ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge oga terikan ekale fon gari ham mi wadagen nawani hadane goten negigen be kala wadagen nawani ehnnam emme fahum ekale fon gari ham wadagen nawani ebe kala ko ufawegen wa haluga hinutum wa haluga ehm ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge kuluna ekale fon ge oga terikan alagulun menna ebe fenigen de ummatiga ahulwerin namidiga ekale fon ge oga terikama rahuma kulun algol men be fenigende hame gota algol me egen deni ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ariham mi be kalak mi wada gen nawani boduwegen ma faafe ko ramadan mahuga duwal wagutuga enage ambe miha ekiga eddan kurma fa boduwegen ma faafe kurma foga ehnnam ena ekama tauba umattaga ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ariha wada gen ne ekale fauna ena kuvveriyen nukurawwa ekale fauna furtam hadis kurawani miweni kame alaku miniwan kurevene heye nukurevene dennewum hadis korawani jehigen demastu horode hifene heye nuhifene dennewum ekalefan hadis korawani ehm vijja fastos miskinunna kaandevene heye ekalefan ebe kalaku kuvveriyen nukurawwa insanunna kutta kurevene insanunna ki kutta kurevene bay ema nabiy sallallahu alaihi wasallam go oga terikan algolmen fenigende hame gota algolmen mi egen deni ramadan mahuge hurume ei ramadan mahaki allah taala emassarigga barakal levi massare emassaruge duwaluge wagotawga fajr sadwege alikam faalu visure iros jomba dandin keuma buima adi jimaun adi rodagille emme kantattakun durwan jehema he ege kamik kurevijjikam gawana khasako mi jimaa ejjikam gawana emahuge hurume kadari kamattaka bodugen bakafaren erege macca fardu kurabba famiwani hame gota algol men ufejani suwal lobete akhun ramadan mahuge misalaka mi ramadan mahuge rode gelli misalaka anhem merin haiduge sababun ifanje he rode take mihifane ehe masarega rode masniuma foga misalaka shawwal mahuge mihifane ramadan mahuge gellun rodeta hifani ko ei gada rode hifani ko e ramadan mahenno shawwal mahuge mihifane gada rode hifani ko ami firikamuge gulun hingaf kamuga wanama mikaffarai wajibin nuwana ena jeheni rod ehen duha kun hifan ehne ramadan mahuge hurmatattaka ramadan mahuga duwalu wagutuga mikantatta korumu mi boduwegen wa kaffara mi bodu kaffara enage macca wajibegen bani hame gota bi kaffara ahsawani tartib ko ene ma nabiy sallallahu alaihi wasallam mi hadith ko rawani emme furtama alaku minimum korave netoy alaku minimum nukure kam ga wanama den jehigen demas do rode hifambe e nukurave kam gawana den fastos mehunna kaandemve ema nabiy sallallahu alaihi wasallam mi gota ekalege faanuge sahabiya sual kurevve ema mi ngendeni mi tartibaki kommen algol hifatten jehe tartibekkan algol men ikhtiyar lebegene nuwe emme furtames ena beenun ecce mi tinkamuge tereng emi hagu beenun wa kamen ikhtiyar kurumuge ikhtiyaren nuwe tartibum mikantatta bayan kurabwa fawane den habe gota algol men ufedane sualen ei e ramadan mahuge rodeyen hutta enage ambi meha ekige jimaa'umuge sababun ena kaffara gotuga misalaka demasdo rode hifafi note alako miniwan kuram mizamanako nuwallebe ehme demasdo roda hifafi ehem vijjikam gawana e ramadan mahuga gellunu roda e faasidu e roda ambura ena hifan jehenuto nuta nunto ilmeringe meduga khilafen e borhen shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala vidal fawgateke emme rangalu kama burawewe qaul ei hifan nujehene kama ei eduwas wakin hifan nujehene kama ena demasto vidigen rode hifaf kam gawana nuata demasto vidigen rode nu hife miya fastos miskinunna kan dif kam gawana ena edu hegga rode gellunu duwas ge rode alun wakin hifakan nujehene
أي ما النبي صلى الله عليه وسلم حادثة بيان النكرة أي كمهم بيان كرن جه حالته حالته بيان النكرة එහෙම ඒ හදීසුන් මේ සාබිත වෙගෙන දනි බයන් කුරන් ජේ حالතුගා ඒ خبر බයන් කුරවුමුන් ඒ කොම්මෙන් කුරන් ජේ කමෙන් නුන්කම් එන දෙමස්තෝග රෝද විදි විදිකින් හිෆාෆිකම් ගාන නුවත ෆස්තෝස් මිස්කිනුන කාන්දීෆ් කම් ගාවානම එන අලුන් ඒ රෝද ගවා කුරාක නුජෙහෙන hame gote misalaka rodamuge duwaluge furtama bag misake hendunu wagutuga jima wejje meha ena ekamge sababun enege roda fasid wegen diyai ehem we ma e duwahuga irossejjoma dan den ena ehen kantattakun misake uma buimun dur heliwan jehena to nuata nunto ilverin wahaka for dakka febare ege teren emme rangalo rayaki ena den huri baaki huri wagutuga wes irossejjoma dan den wes kema buimun adi hen kantattakun manawege hunnen jehena kamat hunnen jehena kan ei Ramadan muge hurmatattaka hame gota angen meha ena rohigen wahalu nuwat ena engigen wahalu e Ramadan muga enege fili meha ekiga eddan kofikam ga wana enege macce vesmi kaffara lazim megen wana mege em rangal rayaki firihem meha ge macce kaffara wajib vi fadan abi meha ge macce ves wajib wana ka henon ehen namas abi meha ge nuruhum ga firi meha ena ekiga eddan kofikam ga wana ma en ami meha kaffara dakka kannu jehen en asfiri meha ihalatuga kaffara dein jehen ade hame gote min alwala men egen deni ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith ke fahukoluga ekarege fauna hini waruna kurawwane ade emme furtama miha ko hadane gotin nege miyennani tawbamane gotin negen ena hadam vi gotin nege ma nabiy sallallahu alaihi wasallam gariha wadagen nawani kanta boduwegen wa halu kanta boduwe fahori ehna mes ogateri kan fenifa ekarege faunu ena kuvvera nukuraten fenifa emme fahum amam wegen wa haluga ena emberi geddi ei enage ahulu weren enage ambinna darinna enage ambimi hay kande wara kadur hifage ehme megen deni ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatige mistakun namede behette be gaikama ogateri kan adikete hadisiga engigende algolo menne engigende ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ekalege fanuge sahabi na ekiga miskik koluga ekalege fanuge wagutu hede kurawale ginekan ummatuge miistanna ufade suwalata olum filu mattaka ekarege faunuge wagutu emi heda kurwane miskitawga ilmu unganna dinu mattaka ekarege faana hamaya ekarege faana ki ummatuge qaid ummatuge verimiha waliyul amru Allah taala ge rasula hinnama suwal kuram beenuwa komme mihaka komme wagutu ekarege faunuge ariha suwal kurewenekan algol menna mi hadisun egigin ebade ekarege faunuge samahat terikan algol menna mi hadisun egende ade agolo du'a ki algol mennaki faada kurana ilmu hoda ade ilmu gene bekam ga Allah taala levun subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.